I may do it or I may not. Aromo timo, nyopeda aromo timo. Monobo loka Donald Trump president me loba America, alobere kede, kita mo penye kede, ngoamen, itomo timo, ikom lobo Iran, nyotama aloba America, ikom lobo Iran, alobere kede luanya metia wara nyimbi yakina lobo Israel, kede lobo Iran, president lobo America Donald Trump, potia tama ngoame romo timo kamiero lobo America donya tiatir iluanyi kom lobo Iran me konyo ko lobo Israel pian ugolo gene hoda nyo otiti lobo Iran me jalo luanyo ko eto supreme leader dala duong me lobo Iran okwero koni gin pero mo jalo luany atwale dang America pero mo borogi namigi weko luany poini lobo Israel du yabo opotoro me luany kom lobo Iran gun gino tiluongo ni Operation Rising Lion amegin i opotoro man uneho gini udong wi mony apola pupat medo kede udiro me yobo nyony luanya dondo gin abishel President Trump oteti lobo Iran me jalo luanyo ko me weko luanyo ko gunen tiro ni kare amedong lobo America omiyo lobo Iran me donyo iporo lok tiamo karko na heni ko medang peti imito dong poro lok keregi eto tiro ni pot pe moko pot pe inyati ati kamiru uchel lobo Iran nyo wek bedi eto temoko ni yendo po yeyi lobo Iran maber kare shel kere nyo nyelwanya mulwon nuclear weapon mati kere yama racha me chik pe ye mati kere ikare me lwany supreme leader koni pe gin po weko lwany Israel utugu lwany komgi ubinu chulo ngwa Israel timi komgi danga bon kisha moro akira chel poini gina tatimere ishawani lobo kenne chaho kwanyo nywale gi uko i lobo ariyo man China tia kwanyo nywale gi uko i Israel kede i lobo Iran Pakistan dang tia kwanyo nywale gi uko i lobo Iran lobo America da tia yobere me kwanyo nywale gi uko i lobo Israel jo piero ariyo wi ang'wen dong ti yakina jo amoto i lobo Israel alober kere bom ame lobo Iran obedo chwalo i lobo Israel kunasha tutwalo wok i bom me Tel Aviv karashel kede bom me Haifa lobo Israel dang uneho unywale me lobo Iran dong akaro miari oko lwenya me tie awora nyim ikom kare ni jamu kene poti ameda tek tutwal Trump tia kobo ni lobo Iran tia kwaye ni miero uyeye gin wot i White House lo America kunasha me wek woro mede gini karishel kede pora eno kobo ni kopor gir pe ka gin romo wot eto en ashalo Trump pe romo wot i lobo Iran shawani dang dong ti leta taha eto ka gin rotimo gin gir romo wot enta koboni donyo lobo America e lwanya ati kere lobo Iran pot pe mokere eto en tir ni kadong lobo Iran do kwero weko yobo nuclear weapon nyo nyalwanya metiu kere yama rachi yen gin dong nu obedo gin dong neno ng'ame oromo timo gini pian weko lobo Iran bedo kere weapon nyo donye lweny eran tir ni en do itiyo moko tamer koni ngo lobo Iran premier bet karachel kede nyonyo lweny ameti karachel kede
yamarachi dano tirni koporo me kope ceasefire nyoni kong jo gig lweny atitidi en dong monda beda pe pien dong kara me gino miyo lobe ran tiame dong okaro ko so ngame tia timere chamne wiye poilo lobe randa da hochwalo kwach bot United Nations Security Council mandula melogwa kuch me wi lobo nimero luong chohere mo mu yor total pien nen chalo lobo America dong tia donyo ko e lwenyi en atura dong tia donyo de lwenyi atura ke lobo konyo lobo Israel me lwenyi kumge so miero luong chohere moro ko oyor total me weki olar ko piyene me wekin obed on a safer side eto tieni lweny poti ukur atek total yakina lobe ariyo manene lobo Israel bao bomgi lobo Iran dang te bayo bomgi erpoini kayo bu nyoy lweny apola popati lobo Iran tiame wow ko lobo Israel wow ko mano miyo wel boma mete ya lobo Iran te wore lobo Israel te wote dog ping ka oporo kit karame Iran chak bayo bom chaha kunasha Israel ta koni wel boma me tiu dog ping yu better pi missile me gino better bayo lobo Iran te wango ka gwako nyony lweny kere ka yobo nyony lweny apola popata meti ilo Iran kunasha Iran tia kuwe ni gin poro tiyo tek gin poro mede kede lweny gin poro neno ni Israel ucholo pi tugu lweny komgi Israel da koni miyo gi ochaho opotor mane operation Rising Lion di Iran obedo boro gi totwal ni owayo lobo Israel kwa mape wi lobo nunun terni nuwa neko gin duch jorweny gin arwenya so gin ta koni gin do boro mokor kodi bora ni yene ame uberu ketikom gi pikara alashwo kien so gin dong miyo yao ko tatamo ni miyo utug lweny mawe gwoher gini ikom chan na me Iran tia yobere me ketikom gi na chane Israel puotia moko ni Iran tika ashe kere miri me tieko gi atiha ilobo so miyo gi ti determine me mede ka ashe kere lweny meneno ni utieho gupu alobe Iran to weko gi beru donga goro ame peoromo lweny ni bay kikero jame lweny gi uko ameda kikero meno kano ko ochielo dang state television melo Iran ko karachel kere radio stations kere TV channels apola popata menu tie karachel kere state television yani gera chal yani so gina matete mere lobo Iran eno lobo Iran da bao missiles apola popata lobo Israel tiano chuchok tiana bong wen twala me te shell oil refineries a shell kunasha wano tadaro gun shelo kabere motadaro beri ye kunasha amedang okelo peki apol total love Israel eto akari kunu Iran tia kuore tia loka pol total ocholo gini komgi kom love Israel abong kisha jo critics nyo chakobo ni lob Iran log gira uta bera pol total lo kita no tu yugini kede yan ka poro wel jo to kede wel bomba meti awot Iran ta bayo bomba pol eto diro ame lob Israel tie kede me mako bom gini nyo kata bom gini ko wiyamo tiama meyo nok ka bom me Iran tia bayo ena yetia tonu ping ero me Israel ka woro donge wo woro
era rawuota Paul tutwal eto nuoni uchielo kikana me gin tia mito dang gin to kobo ko kan leri gin uchielo kana roman yo timo gina roman so monen kita lwenye tia wot kede kun na lwenye tia woti Gaza dang pod Israel pod tia mede kareshel kede lweny i Gaza tek tutwal gun onywale melo Palestine tia to kunasha dang pod neno karshel kede neno koko dang tia kato dang kunasha attack tutwali komlo Israel ni tia shelo na hajo me Palestine amenu tia wot me wogamo chem shelo giota neko gioko so monda ko hametia kati komlo Israel momiu dule adao me wilobo tia woi komgi attack tutwal eto Israel dang tia koki gin kajo gudugi kajo tia lwai komgi gin jo pucho jo sher ka gin yame gwokere ikom kolo me jo rohi komgi eka wilobo dule me wilobo te ya bedo ager ikomgi eto always America tie shakana ti chung kare shel kere Israel attack tutwal dan President Donald Trump te shihere me mede kare shel kere chung kede Israel guni kom karande dang te chwalo nyony lweny apola po pati middle east konasha kede Israel me konyo Israel gwohere ikom bom nyo missiles ame lobe ran tia chwalo te shelo kede lobo Israel ta koke Iran tia chelo area mutadaro beriye keken Iran da tia koke Israel ta chelo area ame utadaro beriye so kai nano mumot lwanyen bora titungcha wo jota wo itungcha adora dang titungcha propaganda jamu kana du of the shopola United papate States in unacceptable ilwany remarks that manene explicitly calls on the so Iranian dano nation to timo gin surrender. man te But we say to kok him, timo first, gin sha te make kok threats to timo those who are gin te afraid of you. wo Threats you have see never influenced the onu kita behavior or me thinking of the lwanyen ta Iranian wot people. kede lwany jado ichani do lwanyen petikai kope nyony giken na lwanya dog dushuti so inde nena lober kere aduogi melwanyi ikom ngara chacha teneno kadan ni tia lweny dog nyo tia lweny karachel kere nyony amenu ngechere tie aduong eto report mamoka tia nyuto ni Israel tie tich kere nyony rwama malo me kare ni kapor kachel kere mena me lobo Iran tia atich kere But utter such words, because the Iranian nation is not one that surrenders and will never submit to anyone's aggression. Thank you for watching Lango News Channel. Please subscribe for more updates.